Uba Mirul Bonds MLA kanong po, but uba Balajit Rani MDC, Clay Kendo yung Deputy Commissioner ka Ribhoy District, ubalong Chairman ka District Selection Committee, Abhilash Baharanwal, ban kentuyo ban penbanano iki result jong ka DSC examination, balapulong house nem Arjar Arpoy, kabalapening ay kisamla kibalayale ikatay ki examination. Lesson ran yo DC daw Raja Brahma ADC member secretary ka DSC, baruba Polestar Nongrum udkot jang ka DSC. Uba Mirul Bonds mula kentu ki chairman ban penbanano ikni ka result la kumno hau nailar ne nailor, mula kenturu yo chairman ban ailat ikisamla na ka district haki office bat kikam ki baha kani ka district. Shimla yo report ayu chairman ula paiktin halor kani ka jing kentu bat jing ajing mut jong pa Mirul Bonds Si nagaliang na nga kung MLA yung manong po si ba Cameron Ribhoy hari jeng don kat ba Balajit Rani MDC jemi ba ba Polestar Nongrum budi dekat ka DSC Ribhoy ni la penbei ke meeting ke Kerpang but Deputy Commissioner budi chairman jong District Selection Committee but member secretary ADM jong Ribhoy District jemi nagbenta banyak keren halor ki jenjang nanti jom kini ki recruitment berher apo ke district selection committee apo Ribhoy district kumbala ban sulhu ka don the recruitment ya ka ba lakhot tadi post berher apo Ribhoy district ya ka ba ya dari test ke exam lakhot usnem ajar apo we ka badang sa adu mentah ban sa tek ya ka ba 4 lah ban penmedia result adu mentah ngi don ngajing seukhya kum kilong nikmat na Cameron Ribhoy ban budin ya kene kam kila don sibun ki samla wat kam ki badang yai up balano kene result kan ni bat hagaju popo ki kimi paru di balajuan ban yang kendu na ko sa ko ban persno ya kajing seukhya halo kajing slam jong ka result dei nak kadau agen ngi sigi nilai kudu Kerpang ban ya keren ban penting kena badai ban penbi no kloi kat bala ya ka result jom ka written test lagi post berher ya bala depan advertise dan bala depan ho ya ka written test adu usna marga atau way bat kaji keren tolong ka basu tenang bat nila persu ya kena kam na ka benta kuno benta kloi bat chairman jom ka DSC Ribhoy budi DC bat member secretary kena yo keren bat pendek buat kali yang ngejung kiru buat pedeng kijing ke babun ke badan kumbala ban sutu kawi lagi daw jing slam yang result dari nama arba ki DSC kapan penkre ya kini roster ki department berher ki mengedon ko Ribhoy district kumbala le aga jelar do kawi kan ni kawi ni daw aga daw kini pa bat ki samla ni jung kiru sama habni sya support ikum ki no mikmat tiba don ban budin ni kena kam ban keren itu lah kumno kloi kat balak lah na bola ambe benai ban Agos ada slam ru au September lah de ban mi no result nang ba nio ban hot no se personal interview no tadi pun samla di babun ki badang up ya kam pada tuju ko pot ila yo ban keren naga benta kiwi bat di vacancy di badang lak ko Cameron Ribhoy bijungi ba shisndon de ban hot no advertise no post ru din bala penbit penbiang kat kum ka reservation roster jong ka sarkar jela kat kum ka office memorandum ka belade pen lat na kalian jong ka tenat personal jong ka sarkar jela ka tungi aku deban hot appoint kat bala ya gitu ki post ki bala di vacancy apa district bat ka balai ka mat ka bangila keren bah kedi ka wi ki mat ki bakya bah ka badi bat kumno banirap ya ki local candidate ani traditional jungi kan ni kedi bokongsan adu kata-kata ni kwa bagi pus ki babun ki balai apa Ribhoy district ke jungi ki banyo ikin pus gede ni bende ki traditional jong Ribhoy district ke jungi pula bende riam penar Ribhoy war ni kedi district apa ni ya salang bui nok song na Ribhoy jungi bidon ki perlu na riwar gidon na west kasil gidon ki perlu karbi gidon ki perlu arangar gidon baru kijak benderi gidon ni kita kata ki kwa ba ki nong song di bapura jong Cameron Ribhoy ni ki de ban yo dia ki
post ke ngangik scam bah dari tentes ya ke begreza sepenuh pun sama lagi ni kin lek bah bat panggil keren ya ucaman ya membahas sekretari bat dia kita khot unjuk di makul ngwen di khot di dalam hagalik ski bat kin pikir pak naga benta jongki pun sama jongka tem riboi ke jungi bade ki traistong di bade ki nong song senong jongka distrik begitu lagi di post bat her kani gede naga benta jong kini advertisement kaba tapi kala dep yang ban seperti itu result kum juru ini advertisement kita sedang mi pada haju ko pot nang yo ban ya keren susu nang tadi gue ban pendiang ya ke district selection committee untuk district ba tan ai ke trilang ke pura na ke banta ke mentoi jong ki baik ba jong ka tem ru hoi jong ini barok kowe